Diphu matipong pen Daldali Kachelang pon Atovar Rongmili leji dog along Tovar kasimar kisa oy penajok ningkan isi pleng ko ingrai plin. Lason si Krisher kem Dhansari constituency ke parlo Diphu matipong pen Daldali Kachelang pon Atovar Rongmili leji dog along Tovar kasimar kisa oy penajok ningkan isi pleng ko phere mimi longle ingrai pon plin. Men tunike gari kaching koi ji aphan angring thepi khangjang lo tangte komatsi adai ki claim ki sa oi ajok ma mati contractor bangtong kachelang dun ki pangkri ma mati PWD department atumpen tong kachelang ki pangkri ajok ma puta hawararat atumpen chithan pon lasi prabjin pen PWD department asai khiatum laso Tovar kiwa along kasimar pon phuji aphan kachuningri padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglong